turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana nawe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo kubaka kwijambo, cye kubaka ku rutare cyangwa kubaka kwijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'intumwa Matayo, ibice byaho 7. Turasoma duhe ku murongo waho wa 24. Aravuga ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenyiragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, ntiyagira ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Abantu benshi barubaka ku bintu bitandukanye, akaba ari nayo mpamvu ibintu byabo bidashobora gukomera. Ariko kubaka ku rutare cyangwa kubaka ku ijambo ry'Imana benshi ntabwo bakibikora. Benshi barubaka ku buvugishwa, abandi bakubaka ku miti bahawe n'abapfumu. Ugasanga imbere yuko yubaka inzu yiwe, mbere yuko akora mariage, mbere yuko akora business ze, akamanza gushyiraho ibintu runaka. Ariko nagomba kubibutsa ko inzu idakomezwa n'amabati cyangwa amatafari cyangwa amatangi, ariko inzu ikomezwa n'umushinge. Iyo umushinge ukomeye, inzu irakomera. Rero umukristo nawe akomeye ni umukristo yubatse ku ijambo ry'Imana. Umukristo ashobora kunesha urugamba, umukristo ashobora kunesha Satani ni umukristo yuzuye ijambo ry'Imana. Ata jambo ry'Imana ufise muri wewe, menya ngo Satani naza azagukubita hasi, kubera Satani nawe araza amaverse, arazi Bibiliya, mirongo yose muri Bibiliya arayizi. Igihe yataka Yesu ntabwo yaje ngo bagwane, yaje mu bugwaneza, yaje yitwaje ijambo. Yesu nawe amusubiza inyuma n'ijambo. Satani naza azaza azanye ijambo, rero nawe uzamusubiza inyuma n'iki? N'ijambo. Niyo mpamvu umukristo urakwiriye kubaka urugo rwawe ukagubaka ku ijambo ry'Imana. Kubaka inzu yawe ukayubaka ku ijambo ry'Imana. Umutima wawe, urugo rwawe, mariage yawe, business yawe ukayubaka ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. N'iryo jambo urashobora kuryubakiraho muri business yawe, ukizera ati ibikorwa by'amaboko yanyu birahezagiwe cyane. Kubera iki? Ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ntiribesha. Rero kubaka ku ijambo ni kimwe mu bintu Imana idusaba. Birivuga ngo kubaka ku ijambo ni ugukora gute? Je kubaka ku rutare ni ugukora gute? Ni ukumva ijambo maze ukarikora. Ni gute wakubaka ku rutare? Ni gute wakubaka ku ijambo? Icyambere ni ukumva ijambo ry'Imana, hanyuma iryo jambo wumvise ugacurikora, ugacurishyira mu bikorwa, ukariryamako, maze ukaryatura, maze ukaryizera, rikahinduka ubuzima bwawe. Ibyo wari wizeye ukabishyira hasi, maze iryo jambo akaba ari ryo rifata vura, akaba ari ryo rifata ubuzima bwawe. Rero igihe bitageze uko, ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni umuco, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Iyo uryakiriye uba wakiriye ubuzima. Rero ari ibyo muganga yakubwiye ngo iyo ndwara ntikira, no kugira ngo iyo ndwara uyikire byagenda gute? Ni uko washyira hasi ibyo muganga yakubwiye, maze ukakira ijambo rivuga ngo mu mishishago ya Yesu narakize, ugashyira akaburungu. Mwani majambo, iryo jambo wakiriye wizeye rirashobora kugukiza iyo ndwara bakubwiye ngo nukira. Birashobora kuba bakubwiye ngo ntiwabyara, ngo urashobora kwakira ijambo rivuga ngo muri mwebwe ntawe uzaba ingumba, ntawe uzakorokesha inda. Ayo majambo turayasoma mu gitabo cyo Kuvayo, hari ibice bya 23, ngo muri mwebwe ntawe uzakorokesha inda. Iyo jambo urashobora kuryubakaho, ugaca wizera gutegerezwa kubyara. Wewe wahora utwara inda zikoroka, ugaca wizera ko ufise kitazavayo. Alebosate. Abasore batatu bubatse ku ijambo, bakoze ijambo. Ninde? Ni Shadaraki na Meshake
ndetse na Abodenego bari mu bibazo, bari muri situwasiyo. Umwami abatera ubwoba, umwami asana ibintu bitandukanye. Mufukamire kiya gishushanyo, nimugifukamira ntabwo ndi bubaterere mu muriro, ariko nimwagifukamira ndabareka, ariko mukaramuka mutagifukamiye muratererwa mu muriro. Bumva ku ijambo bari basomye Yesaya 43 aho bavuga ngo mu muriro ntabwo muzasha, amazi menshi ntazabarengera, inzuzi ntabwo zizabatembana. Umukristo atinya umuriro ntabwo atera imbere, ntabwo agera guca Imana yavuze, ahubwo ukwiriye kumenya ko mu muriro udasha. Masubahaya, nukwiriye gutinya umuriro. Umukristo atinya ibikomeye ntashobora gukomera. Ibikomeye biradukomeza, ibikomeye bidushikiriza abakomeye, ibikomeye biduhindura abakomeye, ibikomeye bitugeza ahakomeye. Urakeneye kugera ahantu hakomeye, urakeneye kugera ahantu hahambaye, urakeneye gukora ibintu bikomeye. Nuko nawe utegereza kugira tegereza kuba ukomeye, tegereza kwemera ugaca mu bintu bikomeye, kubera ibintu bikomeye biguhindura udasanzwe, biguhindura umuntu akomeye. Rero ko aba basore ngo barahagarara, iyo jambo baryubakaho, bararyizera, baravuga ngo umuriro ntidushobora gusha, n'imbeya ntishobora gutubabura. Baca babwira umwami, baravuga ngo nubwo Imana itaturinda, ariko icyo twizera ni uko ishoboye kudukiza mu rya muriro ruhinda. Ariko nubwo itabikora ntabwo turi ufukamire ico kigirwamana cyawe. Bari ready, bari bizeye ijambo asampurusa, kuburyo bavuga ati nubwo bitogenda nubwo tubyizeye, ariko dushobora guhemuka, ijambo twizeye riraguma mu mitima yacu. Hari abantu benshi rero iyo haje ibibazo runaka, rya jambo agaca ritakaza, haje indwara agaca atakaza ko ari Imana mu ijuru ishoboye kumukiza, agaca atakaza ko mu ishavu ya Yesu twakiza indwara, agaca yumva umenga araremerewe, yumva umenga arananiwe, agaca atakaza ijambo ry'Imana. Muganga yakubwira ngo indwara yawe irakomeye, ugaca utakaza ijambo ry'Imana rivuga ko mu ishavu ya Yesu wakize. Ugasanga abantu benshi bagendera ku by'abantu, ariko ijambo ry'Imana bararihebye. Ijambo ry'Imana urakwiye kuryizera, ukaryubakaho, ukarikora, kubera ijambo ry'Imana ni ikirore cy'umukristo. Niyo mpamvu ibyo ukwiriye kwemera, ukwiriye kwizera, ukwiriye kugenderaho, ukwiriye gufundikaho, ndetse no kuryamaho, ni ikintu usanze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga ko twahezagiwe imihezagiro yose y'imwe ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Ugaca utega ubwoba n'umuntu ngo agomba kukuvuma, agomba kukugirira nabi, ese yabishobora? Birivuga ngo kubakunda Imana byose hamwe bimataniriza hamwe, bifataniriza hamwe gudushikiriza ibyiza. Uwagurishikiye Yosefu azingahagaritse indoto, yasanze amusunikiye kuri za ndoto nyene. Uwamanikiye igiti Moridekayi niwe yakimanitsweho. Abana b'Imana ntitugirirwa nabi, urakwiye kugera ahantu ukizera utagirirwa nabi. Wewe urakwiye kugera ahantu ukizera gatacho kugirira nabi, atacho hagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni rizima, iryubatseho. Birivuga ngo isegenya riraza, imvura ikaza, ibihinda bikaza, ngari kuzaga mu mase. Kubera iki? Wamase ku rutare, ariko jambo ry'Imana. Birivuga ngo abo basore babataye mu muriro, umuriro waturiye amakamba yarababoshe, umuriro waturiye abasi abari bagiye kubata mu muriro nibo bahiye, ariko bageze ngo baca bawugendagendamo. Ehera ikintu cyabaye, bageze mu muriro baciye basangayo Kristo. N'umwami acara bibona ko hari undi muntu agira kane afite ishusho y'umwana w'Imana. Bisigura ijambo ry'Imana iyo waryizeye ukaryubakiraho, ukaryatura, ukaryizera, rikwitangira imbere mu kibazo cyose wajamo, ahantu hose wakwisanga ijambo ry'Imana rizakwitangira imbere. Niyo mpamvu ntugire ubwoba muri situwasiyo urimo. Niba ufite ijambo ry'Imana, menya ngo Imana yarakwitangiye imbere muri ico kibazo, menya ngo Imana yarakwitangiye imbere muri izo ntambara, muri izo uri kuracamo. Imana iri kure yawe, Imana iri kumwe nawe, Imana iri hafi yawe. Aho nyene ahari ijambo ry'Imana niho haba hari Imana. Niyo mpamvu unafite ijambo ry'Imana ntiwamunyiganza, ntiwamushyira hasi. Kubera iki? Afise Imana muri we. Kubera Imana iri nyuma y'amajambo y'abantu, Imana iri nyuma y'ijambo ryayo. Ntutege ubwoba n'amajambo y'abantu bakubwira ngo ugiye gupfa, bakubwira ngo bagufise mu kiganza. Ariko je ndatangara nkumigwa umuntu akubahuka kubwira ngo nagufise mu kiganza, nawe ugaca ugira ubwoba tikarabaye ntabwo agufise mu kiganza. No, uri mu kiganza cy'abantu, uri mu kiganza cy'Imana. Imana yagufise mu kiganza cyayo, uri mu maboko y'Imana, uri mu maboko y'umuntu agukunda, uri mu kumugongo w'Imana. Urakwiye kwizera ivyo ijambo ry'Imana rivuga gusumba ivyo abantu bavuga. Ubakira ku ijambo ry'Imana, izera ijambo ry'Imana, atura ijambo ry'Imana, ntuzamaramara, ntuzakugwa n'isoni. Warahizagiwe cyane. Tugiye gusenga Imana.
data mu izina rya Yesu ndasengera mwene data birashoboka ko ahantu yari yubakiye arabari bakiye ku miti abari bakiye ku byo abaganga bababwiye n'ibyo abantu bababwiye arababwiye ngo nibishoboka ariko ijambo ryo rirambwira ibidashobokera abantu imbere yawe birashoboka abagwayi nibakire ababoshe nibabohoke abafise imitwaro ikomeye iyo mitwaro yorohe inzira ziyugaye ku buzima bwabo zuguruke baragasimana zikore ku buzima bwabo ijambo ryawe ribe rizima mu buzima bwabo ijambo ryo rironka ikibanza baryubakeho masopari y'amakando urakoze ndagushimiye kuri nyuma y'ijambo ryawe kandi ugize akaryakira kadazigera nyiganga yazigera nyiganzwa n'umuvuge bw'umugwanizi mu izina rya Kristo Yesu amen. Mwarahizagiwe cyane wubakire ku ijambo ntakizakunyiganza ntakizagushira hasi sangiza abandi no jambo ry'Imana irasabone ugire partage wongere ugire commentaire bari kigwa wifuza cyangwa ari kibazo ufise kubijanye na Bibiliya bifuza ko twokwishuraho urashobora kwandika muri commentaire amaduzaheza utegura ico cigwa maze tukibashikirize. Birashobora ko wifuza gusengerwa aba ku mitwaro yari yo yose cyangwa ubugwayi bwari bwo bwose tuba tuhari tuba twiteguye gufasha bene data n'ikimana yadushiriyeho. Mana iguha umugisha. WhatsApp yacu rero waturonderaho ni +257 65 540. Urashobora kujya kuri TikTok ugatuflowinga haba no kuri Facebook kuri page yacu canke kuri channel yacu ya Haracyariho Ivyizigiro. Dusaye dufise na groupe ya Haracyariho Ivyizigiro nyene dukunda gushishamwo kino kiganiro Haracyariho Ivyizigiro. Wifuza kujya muri groupe cyo kubandanya usengerwa ijya nimero twabahaye niyo nyene mwaturonderaho ugahita wisanga muri groupe. Mwarahizagiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Mwari kumwe na Apotre Glory Shine. Amen.